paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di kamot matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan na kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badong. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingayr. Uwin mo't kidi ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag man, tay may kamanin pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakitak idi na panalawas, ngamawan matan, apong. Ay, napananangay manen. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tatisaan ko nga mo. Kanayon matakas tat ibagana, ngem di mat lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kadwam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay adda man damagag. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mo't anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka mate. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agirimidyo iti kwarta. Tapno at damot kwarta. Kasano kumangay. Ingkag mula ah, tapno at ilakaw, kita danto kwartam. Nabambanog akaw amapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka mate. Pangalaam kumangay, iti kwarta nga ipautang mau. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka, iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatag trabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga adda ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam ni apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong.
Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabali na apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Ay, thank you, buyay. Makatugtugawak nga mingkay. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw! Urayek ni Apong Mau. Awan mo, tinakaparabaw apita ka ni Maribanang iti tukador. Ay, amangan no intugot na tipita ka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balayaw maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, Mare. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan maray. Ang no tersena. Adamat ang tersena ni Mare Kwanang. Ay, kwa maray. Awan ka diti maipautang mau. Taoray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutang. Ni Marituyang samet ginaggapo ditaw. Wen, inteng. Mas da, awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslad na nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwarta. Uray awan ti kwartam, tasaan kamot ang mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait iti mamitlo iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amum ka di mo't lang, ngay manihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kahit anya kumapay ngay. Oho, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudaw. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanhon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo.
Kasla ka na yun nakasipsiputan, apong. Itian niya agapaw. Atap mula siguro na ita, barok. Adda sa baling agparparik na kanya, kapong. Anya kumangay daytang agparparik na ken ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Mari Banang. Napansamot ijay ayan ni Mari Kwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang o ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay. Agsubli akmat ladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Mari Banang. Nakalukat ti ritaw. Ay, sumra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti tukador. Ay alaag man. Ta ibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwarakaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay a rumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din, tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anag gapo ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ang nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon nakasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. No ado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Ay, iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umnot ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti tukador. Awan matan. Ay amangan no impamnumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimuar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan! Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaran. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Oh. Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silid. Ha? Ay, mabit lang paray. Anya ka dito inaramid mo Tuyang. Kababaeng. Nay. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha.
Itid mo kanya kita. Tay sublita ka ni Parinteng. Di damot ang mo siya tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balayda, no di si Kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di ta salas ni Parinteng. Amo dalatan na si katinangala, ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay na, pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo tikas jay, maray. Ay, pasensyahan, kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanen ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, kapitan, saanen ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun, kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.